Hurmatly YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum. Qadamjay жаңылыктар YouTube kanalı katılımcıları. Bugün haftanın cuması bizden Halmiyon bazarda çoğun bazar болады. Men hazır Oşbatken trassasının Halmiyon Bayaman Batır bazarının bazarında turamın. Bu yerde bir sonun жаңылык bolgan eken. Bizden Halmiyonubuzda öte sonun жаңылык. Buga çeyin başka Oş, çoğun şaharlarda, Kızılkaya, Oş, başka yerlerde körüp жүрген аңчылык magazini bizden dağı Halmiyonubuzda açıldı. Etigi men артында турган magazin. Men hazır ошол magazindin satуучусу Кайрылла экөөбүз менен сүйлөшкөнмүн. Hazır ошол жерден обзор кылайлы. Men айткан magazin аңчылык, охотничий magazin ошол жерде жайгашкан. Bunu men sizlerge ориентирде айтып өтсем, бул жагы Кадамжайдан келе жаткандагы, Таштөбө, Асымат, Кадамжайдан келе жаткандагы мынабу чоң машинелердин дөңгөлөктөрүн жамоочу грузовой шиномонтаждын тушундагы жана ЭМПА заправкасынын туурусундагы аңчылык магазини. Аңчылык дүкөнү, атайын кийимдер, спецодежда дүкөнү. Бул жерде азыр ичинен көрсөтөйлүк. Мынакай кире бергениңизде эле ушундай бир өтүктөрдүн түрлөрү коюлуптур. Эми ичиге кирейли. Bismillah devele kirgende birinci sizlerge mınakay numerini göstereyim. Oң жактан баштап Assalamu alaikum. Кандайсыз? Magazinler kulluk basın. Aha. Эми өзүңүз секейин бир тааныштырсаңыз, Кайрылла мырза. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, келиңиздер. Ошол магазиниңиздер качан ачылды? Bir aycha boldu. Bir ayday boldu açılганга. Qayсы buyumlar var, neler var? Bir qatar. Bizde bardıq buyumlar var. Spецодежда, аттын buyumları, at жабдыктары бар. Чабандаздарга полный, өтүк, полный, at жабдыктары полный бар. Мынау мерген Берса, кийимдерди кийимдер, спецодеждалар бар. Алар асты үстү менен 2800 сом. Сен так. Малар бар зима калымдары. Азыркы сезонго. Буларды 4,5 миң. Сеналар ступка бар, арзандатып беребиз. Бушлат. Эми бушлат 4 миң сом. Канчадан дедиңиз? 4 миң сом. Асты үстү менен булар полный эле комплект. Мындай охотничий формалар бар. 3200, 3000. Летнийлер бар. Жазгылары. Жазгылары 2000 сомдон 1000 сом, ар кандай 1,5 миң, 1200. Эң керектүү мына Өтүктөр бар, российский өтүктөр бар. Офицерский өтүктөр. Булар чарымдан да бар. Полный Россия, кожаный. Так. Зимний, летний полный бар. Кышка. Сүрө менен. Жеңил өтүк, куйма булар. Так, мындай мыкталган өтүктөр бар. Керзой, Россия. Так. Өзбекстанский бар мына, өзбекстанскийлер бар мына. Куймалар, булар жеңил. Сенасы дагы арзан. Бул жерде да кийимдер. Так, булар шымдар, ушул баягы астылары да. Калындар. Спецодежда бар. Шымдар өзү 1000 сом, 900, 800 ушундай. Ар кандай сеналар. Сварочный шымдар бар. Сварочный формалар. Сваркага өтө керектүү. Күйбөк да булар. Мындай пакталуу шымдар бар, ватник шымдар бар. Мындай пакталуу шымдар бар. Ватник пакталуу шымдар бар. Улакчыларга. Бушлатный шымдары бар. Креслода сатылат. Так, мындай фут кийимдерге өз обувтар. Аналар полный кожаный.
Kojniy Teriden. patikada teriden o. Tak ötükleri var. Senlardan 2600 so'm, 1700, 1700, 1,5 anday. Hayırlarımıza kanıtı öyleysiz. Bu başka magazinlere karanda biraz arzanlı. Arzan, Arzanlı. arzan o. Saçıklar da var. Saçlar var, patensler. Adyal var. Özbekistanski salamandralar var ona. Bu turşu teri de Polny teri işte o. Polny Bunlar teri. kaçıdan? 1000 so'm, 900 so'm. Ötükleri var. 1,5 Bunlar жақсы batınmıyorlar. O, misal. Bu kaysi Aa. bir ülkemge? Bu Özbekistanlık olan. Özbekistan'dan. O straytinni banday işlerge. Strойкадaki. O, strayka. Bunlar sapıktır жақсы. Sapoklar mana bulan polny kojniy. Teri bu. O, teri buyumlar. Kaç terdike? Özbekistan bunda. Rossiyalar mı olacakta? Niye gidiyor? Rossiyskiler. Özbekistan menen inşallah baratken O, körak şu Özbekistanski tovar, Bunlar kojniylar. versalar ekan. O. Anda rossiyskiler uzakta. Mhm. Andaylar var rossiyskiler. Военный берсе российский. O. Ötüktün çarmıdan. O, şunday ya. Ötükleri var. Doğruda. O, bersaları var. Aslında da ötükleri var. Rossiyski. Bulacak bersalar. Bütüle berse. Aa. Türeski berseler ya. Özbekistanski, rossiyski bardığından var. Aralaş. O жақсы. Men mına жерdegiler көрсөтүң Так, Kulcak'tan rezin ötükleri var. Ha, Rossiyski, suçular, o. suda kiyinge. Rezin ötükler. At çabukları var. Bul эми бул жагы чабандаздар. Çavandazlar için. At çabukları polny işte. Бүт бардыгы. Бүт бардыгынан бар. Ооба. Улакчы ушул жерден толтуруп керек буюмун алып, Ооба. Түшүндүрөбүз. Буналар эмне булар? At çabukları da bular. Atты. Javadan oramalar. Oramalar. Oramalar 3,5 3000, 3200. Mana letnileri var. Жазгылары. Ha, жазgıları ооба. Көңүлдүүлүктөр бар. Polny işte. Өтө сонун экен, караңыздар. Баш кийимдер. Baş giyimleri var, mana TVT'leri var. Kepkalar var. Алганка. Afgankalar var. Мына Perçatki. Perçatkiler ulaşlarga. берген эме ана Şilem. Tak, olan ulaşlarga. Ulaşlar. Resmi şok. Resmi şoklar var. Partiyanka var. Zaşitnikler atlarga. Бул баягы боксерлордуку окшойт. Joş. Алар да Nakalenikler var. Bularda 1000 so'mdan. Komplekt ha. 4 болады. буларга улакчыларды кетет. Ulaşlarga hem işte Мына ya. улакчылар жабдыктарын тааныштырайык. Ona zaşnikler var. Putqa. Adamның butuna. Ona içmekler var. İçmekler. Yer astıdan koyulan. Aa, Булар эмне? Torva. Torba. Aa, Atqa cem bergenge. Mastı var. Жазгы мас. Aa, Zim. Жазgı kışgı polniler var. Köğüşler var. 1000 so'mdan. Mastlar 500. Buzağı ulaq ötükler. Ulakçılar. Ulakçılar üçün Ötüktün türü var. Türüden. Aa. Bardığı teriden. Vardığı teriden kolda tigilgen 100 dolarga çeyim var. 3,5 mingden başlap polny var. 3,5 minge kaysı 100 dolara kaysı. 100 dolarlıklar mana yakta. Ana. Ana öt. Manasını yazdıktın ötügüden. Büt aslıdan beri teriden ha. Tigilgenlerine geçeyim. Kolda tigilgen. Aa. Ondan 3,5 mingleri var. Ona başka onlar var. Can baştorçular Aa. içindeki. Aa. Evet de жақсы ekan da. Бұл жағы додағымыз кесат. Cipler var.
Qanday deng? Jipter türü menен. 30 so'm, 35 so'm. Bu bayağı cazlı Ha, toyçular için. Jamurga oz kaplash. Özü kaplar. Сварочный формалар. Svarsni formalar var ekan. Bronjeletler ham var. Bronjeletler var. Bu военный менен ne bardık aralashgan. Aralash Var. var. Büt bardığı var. Mınalarda aytın mınalarda. Yakta üzöngüler var. Mıhtardan başla. Mıhtardan başlap. Takalardan var. Bugün kelet buyursa. Remenler. Kayışlar. Bunda içmekleri var. Bunda yerler var. Yerleri qanchadan başlanadi? Yerler 4,5 ming. 1000 so'm, 3,5 ming, 2 ming har qanday razniy nimada. Skotch, attım butuğa, paypaqlar, qamchilar türü bilen. Qamchilar 2300 so'mga chayin bar. 350 so'mdan 350 so'mdan 2300 100 so'mga chayin bar. Attım butuğa paypaqlar var. Basmaylar, taraklar, turlari dag'am var ekan. Çaltarak türü bilen var. Nokta Noktanın ham turlari var Jügön, ekan. jügön. Noktalar. türü bilen var. Palatka, Palatka dag'am var. Palatka bar. Qancha? palatka 3'ge 4. 3 ga 4. 3'ge 4. Bunun 2 adamlıkları var. 4 adam, 5 adam şunday olup ketibet. Qanday bar. Bu yerlerde Bizde şapkeler var. Tumaklar. tumaklar. 300. Her türlü süvetleri var. Kepkalar var. Oyun kepkalar. Vayniylerge. Bu Giyimler var. Ötükler. Türümen spalni meşok. Spalni meşek dağı var ekan. Spalni meşok. Krossovkalar mı yakta? Buna iş bu kiyimler ekan. Stroykada işlegenler. Stroga işlegenlerge. Yaxshi. Emi muna jerde Bu jakta patekler. patekler. Türümen Koy patek, teri patek. teri, mal teriden. Bardağı teri. Üstüge meh basılgan. Padaşo. Padojolar var. Qanday kremler var. Krem. Teri var. Sıraganlarga izlegenlerge. Dayar teri var. Dayar terileri var. Padojolar mana türü bilen. Patekler. Negizinden uşul ekan. Keleverasizlar buyursa. Урматтуу көрүүчүлөр, менин сүйлөшүмдү эле кажет калып окшойт. Бул Кайрылла мырзабыз өзү жакшы түшүндүрүп берди. Калгандарыны мен сиздерге айтсам, мынакей көрбөйсүздарбы? Улакчыларыбыз азыр бизде быйылкы жылы бүтүн республикалык көк бөрө ат оюну болду. Бизде дагы ошо атка кызыккандар, атты минип чабандаз болом дегендер көбөйдү. Айыл жергесте балдарыбыз аттын чабандаз болом дегенге бүт шарт бар экен. Bir atты жайда алып келип туруп, ушул жерде токуп, кийимдерини кийип, такалардан бери бардыгын коюп, ушул жерден камчылардан бери кармап, туурудан тууру ошол жанагы көк бөргө чыгып кетсеңиздер болчу да экен. Көрбөйсүздөр, мынакей бутка тизелерге защитниктер дейт, коргоочу каражаттар. Жанагы башка кийген тебетейлер, кыскасы баары бар экен. Мынакей көмүлдүрүктөр бар экен, мына аттын төшүн жапмайлар. Ичимектер, жабдыктар бардыгы бар экен. Кыскасы Баяман Батырдын Баяман Батыр базарынын туурусундагы ушул магазинге келип, өзүңүздөргө каалаган бардык буюмдарды алсаңыздар болот экен. İzdegeniңиздердин баары табылат экен. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде аңчыларга эң керектүү болгон мындай дүрбүлөр бар экен, биноклдар.
Dürbülerden bolgonda dagın Sovetler Soyuzu'nun tarihi dürbüleri dagı bar eken. Ötte abzoru köň, lupalary jakşy, kачествосу ötte sonun dürbüleri munda çeholdary menen dürbüler bar eken. Şu yerden kelip alsaňyzlar bolat eken. Mineke dürbülerden türüden ekranda çıkıp turgan nomerler menen baylanıştırıp turup kelip alsaňyzlar bolat.
Hurmatly görüşçüler, ушундай укмуштуудай магазин ачылды. Барыңыздарды ушул аңчылык дүкөнүгө келип, өзүңүздөргө керектүү кийимдерби, өтүктөрбү, эмнени кааласаңыздар бир жерден, бир эле жерден таап кетишиңиздерге шарт түзүлүптүр. Келиңиздер, ушул магазинден соода кылыңыздар. Биз эми азыр бул магазинден чыгабыз. Бул жерде дагы жакшы бир жаңылык бар. Мен артымда көрүп турган болсоңуздар, аңчылык дүкөнү, курал жарактардын дагы соодасын жолго коюшкан. Азыр ошол жерге кирип көрөйлүк.